Gde ste bre ljudi, šta ima, dobrodošli u naš treći video, tu je sa mnom moj kolega Amar. Gdje si Amare? Evo me, gdje si ti? Gdje ste moja, naša Raja, mi Z smo, Balkan. ja, z Balkana, pa Oj, nemoj da gineš. gdje sam se zaglavio, OMG. Evo monstera, hod sam, ja sam ga prevrnuo. Nisam vidio, ne, ajmo malo ovako. Na, A ne, vezi. Ne vezi što sam poginuo. evo Ajmo me. tebe gledat, gdje si ti? Nemoj, i ja poginu. I ti poginuo. Vidi ovo, Bosnian Gamer Saf 11. Bosnian Gamer Saf 12. Evo, kao da vidite, ja sam se vratio s ljetovanja, odmah, jučer sam se vratio sa ljetovanja i evo, odmah sam krenuo snimat. Faris, ne znam gdje je Faris, ne znam jel gore kući. Par se neđe u Tunguzi. Tunguzi otišao, Amar nije ni u Sarajevu, on je u, gdje si ti ga novoj? U Bijeljini ili u Bijeljini? Ja, pa ne mogu ja snimat, to tako. Da je u Sarajevu lakše bi bilo. Pričali bi van. Jes kod nas vruće, jel kod vas tamo vruće? Pa logično da je brate bilo preko skoro 50 stepeni. Šu, kod nas 40, nama rekli od 11 do 5 ne smijemo izlaz napolje. Nama isto. Jo, hajde više, kad će ovi završiti? Vi kamiona gdje se zaglavio? Sad nekom priđe halbom, Može. Ha? Evo da hoću upast sad u more. Ajde upani u more pa ne možeš izaći. Evo, što ćeš? To je ID71. Mi smo nekad pro igrači, nekad smo ne pro igrači. Hm. Jo. Znači, mi smo Sarajlija. Sarajlije. Ja tek 4. level na onom drugom akauntu 5800. Ja, a ja sam isto neđe oko 4000 bivši, ali bio sam banovan na tom. Čekaj, ajde promijenimo boju imena. Ajde, koju ćemo plavu, žutu, zelenu, Ajmo staviti crvenu. Red. kosa, red. Koje ti gledaš? Šta? U kamiona. Ja sam ta vođena kamion. Pa ja vidim tamo. Joj, brate. Vidi sad ovo. Šta je? Kamion na monstera. To. I on će njega sad spast. Ja. Ajde, obori ga, joj. Jo, jeste ova glup monster. A šta su tamo ganjaš? Prvo njega obor, pa onda... Vidi. Tam. To, guraj ga tamo. Gurni vetre, Gurni vetre. Znate, mi malo miješamo. Evo ga, hvala Bogu. Napokon. Ajde, otarasi si sultana. Aj. Bravo, otarasio se on sam. Evo ga, ponovo, idemo u... Ovo mape, stisneš ovo, pogledaš koji su... Šta, ja dobio sam mrtvačka kola. Ja dobio beze auto neko i još plus rozo. Idemo za Kanadu. Znate vi to. Šta počinjemo. Neki mi pomoglo da oborim jednog. Evo te dole. Ajmo dole. Što me ovaj strefi? Ja mislio... Znači... Bože, sad ću te napao. Nazad. Ne! Jesam ga SCBO. Sad ću ja SC. Ti vidite, ja zaboravio da SC. Nisam nikako dosad SC. Ima li kao da mu pokažem jednu... Eno ga. Ja sam dole čarlane pokušavam. Ja mu krenuo čarlamu jednom pokazat, ali mi se pomako spustio. Ajde, smiješ ispred. Ajde, dođe li koji hauba na haubu da ide, tačno.
jedan na drugog. Ko smije? Jesi ti gore? Nisam, evo me dole, tražim neku budalu da mu pokažem meni čarlam. Ja, Eno Mercedesa, A šta je evo, svi bježe? Aj, to, buraz. Smiješ? Smiješ? Ne smijem ja. Mene oborio lik. Ja sam jednog oborio. A ja, Evo tebe gledam. Evo Ja, isto ja, ko da ja jes- igram. Evo isto sve ko da ja igram. ja. Oca mam ti. Nemoj past. Eto jednog Taj Mercedes, to što upade dole, to je mene, taj mene obario. Eto, oborio sam ti. Tan, tan, tan. Koliko ćemo rundi odigrat? Ma odigrat ćemo 5-6, ovo je druga. 5-6! Hoće ti normalno balan, valja izbaciti to na YouTube, znaš koliko mi čeka. Šalim se. Onaj video što sam se penjao na planinu, koliko ono bilo, ja mislim 9 minuta. Ne znam koliko je bilo. Znaš koliko mi je trebalo da ga izbacim. Ajmo ga još ovu da završimo, još jednu i Allah imanet. Dođenja. Oca mam ti. To je SCI samo. Gdje ćeš? Tu. Ajde ti da. Hajde pobjedi ovu rundu. Ajmo da se u ovoj... Čekaj, koji si ti ide? Ide... 69. Da. I ti si sad ako pobjedi, evo, 4. level si i ja sam 6. level. Ko bude imao veći level pobjednike. Vidimo ga što sad. Nemoj ti past. Dođi mama sad. Eto pada. Ne pa, nisam još. Izvukao sam se. Aj ti dole samo, no. Smiješ dole. Eto ga. Haha. Jesi pobjedio, jesi? Koji si Jes. level? Uj, 18. level. Pa ja nema šansi. O, dobio sam Elegija, pa zašto njega? Ja isto. A zašto ovo? Ja sam Elegija dobio. U što nešto što, pa šta je ovo? Evo ga. Oca, evo ovog Sand Kinga. Evo, mrtav sam. Juj, što? Da ne vidite gdje je, čim ga udarite on, te malo... Uj, sekunde! Ja driftam ovdje. Gdje sam njine? Gdje si Amare? Ovdje je ja ganjat ovog. Ja ganjam ovo iza tebe. Eno ga pade. To se pika kao da sam ga ja oborio. Ja ovo budalu ganjam. Malo skočit, Od je ovako budalo jedna. Eto, borio sam ga. I kako ja sad ovdje da prođem? Neću ni prolazit. Neću ti ni proć. Joj, gužve ovdje bol. Jesam pukao drugog Elegija. Sad i ne, paži. Pa ne, eno do ovog obarta. Sad će napisat help, help. Help me! Vidim te. Smijel ovaj. Sad ću mu ESC opaliti. Šta evo, ja uvijek kad ESC hoću ja da padnem. Ne mene! Pomogao sam ti. Da si me udario. Eno onaj. Ajmo gore. Pa ja i ti i ostali. Nismo, imao još ovaj ja. Ali vidiš da on leži onda. Oca mam. Hajmo se malo ja i ti. O, pobjeda! Bjež. Pobjeda! Plus 17 i 23. Ja 26, haha. Ajoj! Ajmo još ovu rundu. Ajde. Što ću odmah ovdje upast? Neću. Ovo je moja najgora runda. Vodah ovoga. U što neću ovdje... Aj smijem s vama. Ne. Šta je ovo ba? Bože. Ne znam gdje ja sad idem. Odoh ja vam. Bože, gdje sam upao?
Isto upao onda na sredini. Ma nisam upao to, ovaj mi jedan pomažem da se odglavim. Mogao sam i ja. Evo, op, 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 op. Ajde. Ne. Jebik. Eto. I to je to bilo moja raja. Evo monstera. Aj, nemoj mene. A vidi ti živ, brate. Ako on to ti, ja umalo da odjavim video. Vidi ti. Brate, ovaj se zaglavio. Ja bježim. O, brat, pa što ne kažeš da živ, ja konto ti upao. Vi dobio si isto auto i istu boju. Ja krenuo da odjavim video, došao i to je to bila moja raja. Ja prebacim na monstera, vidim tebe gazi monster dole. Ali sreća pa me pregazio. Pa me odglavio. Ode ja vam, brate. Ide pogibao. Jo, gdje si tamo? Tu sam ja upao. Evo, ne. Jes, tamo sam ja upao, nisam ovdje. Ode ja malo se zezam. Tu, i ja sam tu desno skrenuo i tam sam upao. Sam se ti tako zezaj, hajde balan, bij se, udri se. S kim? Pa nađi jedno monster, on ti je slobodan. Oj, brate, on sam ostao. Stevo, svi se zaglavili. Ova dvojica. Ja i ne bi pomagao. Monsteru i da hoš ne moš pomoći. A ovog možeš, ja mislim, izvadit. Ajde balan, idi rastavljaj tamo ili da odjavljujem video. Znači kaj, stani, ne znam gdje su. Vidne je. Gdje su raja? Gledaj. Ne.